Pozdrav ekipo, dobrodošli u još jedan video. Evo danas ćemo da obradimo sklekove. Svi misle da znaju puno o sklekovima, a u stvari kad postavite sebi pitanja koliko serija, koje varijacije, anatomiju koji mišić pogađa, kako najbolje pogoditi ovaj mišić, kako najbolje pogoditi onaj, šta pogađa ova varijacija, šta pogađa ona varijacija, dođite do zaključka da veoma malo znate o sklekovima. Jer dok sam istraživao i radio na ovom klipu, došao sam do zaključka da i ja veoma malo znam. Ali eto, ja ću da vam ispričam ovo malo što znam, jer to malo može da dopuni nečije znanje i da taj neko zna više. Prikazat ću vam u ovom videu varijacije neke koje sam ja radio na treningu, a u nekim od sljedećih videa ubacit ću neke druge varijacije sklekova. Sklekovi ili push-ups, ili u Americi kako se zove, ili u Engleskoj press-ups, je vežba snage i često se koristi u istraživanjima u trenažnoj pripremi rekreativaca, sportista, testova snage itd. Koristi se dosta i u vojsci kao u obuci, a sigurno niko od vas ne zna kako je dobilo naziv sklekovi, odakle sad sklekovi, zašto se zove baš sklekovi ili push-ups. Pa prvi put je push-ups upotrebljen u 20. veku, to jest tamo negdje 1905. godine i zabeleženo je da se koristio pre toga izraz for dip, što bukvalno znači spuštanje i brzo podizanje sa poda. A istraživanjima je dokazano da postoje zapisi gdje su se sklekovi koristili još u 5. veku u drevnoj Mediji i u severnom Iranu. Korišteni su u vojnoj obuci mladih regruta za poboljšanje kondicione pripremljenosti i to u obliku table ili neke podloge za sklekove koji su oni nazivali tek šena. Tako da, kao što vidite, sklekovi su veoma stara vežba i od davnina se koriste. A što se tiče anatomije, koji su mišići angažovani u toku sklekova, znači su angažovani sljedeći mišići: grudni mišić, deltasti mišić, prednji deo, opružač nadlakta ili triceps, lengerasti mišić, a u manjoj mjeri su angažovani prednji zupčasti mišić, mišići trbuha, glutalni mišići, mišići pregibači i opružači buta koji sprečavaju da vam telo propadne. Tako da možete vidjeti da u sklekovima se angažuje veliki broj mišića, a možemo mi dalje da pričamo o tome puno, znači, ali najbolje je da vam prikažem varijacije koje sam ja radio, jer ima puno varijacija. Znači imate koje sa medicinkom, imate na jednoj ruci, imate pliometarske, imate na pesnicama. Na pesnicama nemojte da radite ako imate probleme sa zglobovima, jer možete mnogo lako da povredite. I sad evo, kao što vidite, zauzimamo položaj u skleku, ruke su nam u širini ramena i ovdje radimo standardan sklek gdje je akcenat upravo na ove mišiće koje sam malo pre rekao. Ako radite, kao što ćete vidjeti u nastavku, u širini malo široj od ramena, onda se više angažuje veliki grudni mišić, manje triceps. Ako radite uske, onda više triceps, manje grudni mišić. Ako podižete noge ili ste na nekoj visini, onda se radi gornji deo grudi više, manje veliki grudni mišić. Ako radite sa pliometarske, onda radite više na eksplozivnosti i tako dalje i tako dalje. Da ne dužimo priču, idemo da vidite kako sve to izgleda.
Been on the streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And all